Haga khatar tarik mentau nailar ar hajar ar puwei ke Shillong Press Club kalalet ujor rek ejahar hau superintendent ki pulet ke East Khasi Hills halor ke jengkran pensyit uwei ubreo persya ikinong pathai kubor da ke bekersyan ru ke jeng berengem ke HNLC ya ikinong pathai kubor namar bakim jupen mi ya ke kubor penbana pakhang shnong jongka namar ke hukum jongka yeng syari hadien bak HNLC haki kendiat sengi balala kala kento ojor ikinong pathai kubor da ke bekenno bakim jupen mi ke jeng penbana pakhang shnong jongka HNLC namar ke hukum jongka Meghalaya High Court. Hakabak HNLC kala berngem ru ban ken ginong pathai kubor kum ginong syun jongka namar bam jupen mi ki kubor pen mana pakhang shnong. Haka kadwe terik mentau nailar pat ladon se uwe ubreu ru pat ba ubla kersya negane ke jing berngem jongka HNLC persya ginong pathai kubor lengba ke rensan jongka social media haka Facebook haka kerteng jong ke suru pat ba. Haka bauni ubreu ulo ongkum ni. Kata rajur kalau nak siliang, di press media ru lasyak kontrol merau hak sorkar. Omla asyuk bencania iki press media ru. Kalau bahai ke HNLC, bancule ebet daga kam dan nai peni kubor isu. Kakam kan keren kam jam, siepet bet ya kakam. Dai hangta don syuk menu balak ban buria. Upat bahi unsolong ru press media kam tam hagajuk mentah. Halor kani kejengkran pensyit jong nu ubreu na kaliang superintendent gi pulet uba Sylvester nong tenger ulong bagi pulet kin syim kia ya kani ngakam kabakran pensyit kababu ha kejing mai kejing im jong ki breu bat kini le ru ban yo ban kem ya nu ubreu kejing pensyit we ni gi khot jong ni ka tenhon ka bagi khot ka surupai ba kabalami ha kini kendat sengi beralen ha ka ba kila kata kejing kersan ya kasang HNLC bagi yang persya yang ngi kino pathai khabar Tiada kalian jungi ngisoba ngihab bandai namar bakila dami kami ni kibreu ki bapenset naman kabalong pat ka jingma ka ya ka yang jungi ya ka jingem jungi te ngimban se banda ka silang naka liang ka Shillong Press Club mata ka sngi hapo jelam jong presiden ngihab ban one file na ka FIR ha ka tnat pulen man bandai ye uni ubreu bala penmi igini tien bapenset hak bedai baki kata kabalong le se ka banbu aga jingma yang igino pathai kubor te ha ka jing kendo bat SP nda singi jong East Khasi Hills ngila IT gini ka ejahar ha ka bana kalian jong ir la priang ba ila kular ban register case no kat bala kham kuloi gini ka jing ijor jingi bat kinle ka ya badan kam banwat ya une ki breu ki badan kti ha ka bedai ba kini ka jing pen priang ya kini ka jing penset persya igino pathai kubor dang bagi social media te ngin up ka ai ka ban mi na kani Tena kaliang ESP ru ila kulari bangin pentulun nak buat di kikam kecam ke bedai bat ban ayu bat sakawai pat ke bas ngo tanat banyak so nak kaliang ESP mentas ngi bai ong ban nak kaliang pulet ru kikam sim sting ni kene ndrei kila sim khia bat kila persang men penbiang ki bor pahara hakat ki jaka badan ki jaka terikam jong ki nong pathai kubor laki dei ki print ni electronic media te ka bakham sunat ke kata te to ngi kerman bakanum dan ki e jingja ka basusi lese kene ke jing keren penset penting jong kikat tu kan ni dah saya kan long tang kejing kan songset ndai kan mdai ban kikeren duduk mensim te tangkum tai tingin ya mentas support hadu ba ke bakat nat pulet kan le ba ke ka usok ba ken yo ban khain kalor kan ni ka kam